Sukhanjan along Kulat Kebi Atum Taxation Department Atum Aphan Areng Kepaso. Ningkan ke thom se ache thoke kang open kiso dera jok thang chokle mun e chodamon e jok karbiang long ke thik ding atum along kirap ka chohang. Free ni phaing ko retroxiani ada por pfizer kebra achite ma por malom Sukhanjan along KAC Taxation Department atum amit hangasai ka chiklem bo mahut Kulat Kebi atum Chekom dun Petsi Areng Kepaso pusi birta redun long birta ke long dun atengke KAC Taxation Department pen kapin khatpon atengsi kedamtang pinanganar ni malom pen Bokajan subdivision angkang break jamade malong Taxation Department pen arona lola pen midu sorkar panci pinangji pu alam highway alam than pachini ponsi pado pon bomahut Sukhanjan along kahomrida mahut angke huridutlo halapu midu saiki atum ilong long ni Kulat along kile dampen Kulat Kebi hempu atum wangsi Kulat paching hap toilo lapen kaibong ing Chinabeng arlong highway pen bang pharok potrokan bagamoluk chepengsi midu saiki atum Aphan Chekom Petsi Areng Kepaso anta dolo aduntu Kulat Kebi lapen rathur pakpen ase kithipen kahiring padopono lapen Sukhanjan pen Bokajan police station alongan aramuchijeng padosi kahiring kasarlang padoponsi jumemi junono lamkang letanta kaning je alamanta klangpono election terang inspector of taxes ini tum nadi as part election terang autonomous consolidation things ini tum na training license and professional tax na check kunsi bang ini tu aron ting pen lasili tum bang unhang bang bom hut il tum bang nili garinda pasang sila lai note dekat culprit do nili ma has ma te apichi no rejoicing amle laban scooty pen bang si hang sarlang lo dokani kirno pulam ne lalon tu ni bang ordu check lo nili mobile tenang chilo nili gari ta saji tenang hek burno lalo asin tuhan ni pan nili tuhan nang chok masih tum pre-plan lo tuhan nang chok nang masih lasi yang pang sam dun lo lason kali itum ta aron teng sih bang nili tum jung phane ke bang ali pram lo ituma department do itum ta tapi arjuje intentionally sih nili tuhan yang de bang na follow nature ta next uniform ta insect dak lo penang salo penut nili phan nang rap do tum do muhen tok be alang nili bang bete pini ke nili pan ta bedam lan lo pini ke lasi methan ra sterak jin so milo yo methang ding lo masih lasi la tombang ke tripen la tombang ke intentionally sing tuman nang pui sila tum ini thong prang kan non fi ar julong hindu bani tuman beta nang dal Lami tu masuk ini kisu. Iya lah, kalau tum renewal dulu itu mah antemi, atum ta renewal fund bang sini lo, aporting berklaim nang po, asih kabi tuman tami ini tum office nang hobri nang po, office ke joka sini lo, kalau nang Thomas Council Tax Department lo, lah seledak tum nang hobri nang po, hobri lo te kopi kisu mah, itu mah thanang po, ini soalnya kalau license kabi tum tami itu mana, kopi sih itu mah kabi mah, kopi pindah sinang ji mah, itu mana junang po, non bana po kali lo tumang nil tumphan intentionally si tuma nereng ni hunang pasod lo lalu lagi tumphan nil panang lang pot kali lagi karbilong Thomas Council sanang lang plot sila atum ke claim chinam pela tuma chinam sila tum ke claim lasi komasi license ke tuma kabima nil tum bangbe tini tum chini dilo lasi lagi ni tum kelang nil tum kam lo mati lalu lasi nil tumphan la komasi nil tumphan bang na tuma la Kulat ke dobe ke tumphan mangi la tumphan mangi aron ting pesa ko ado kan kami silpo aron do lage silpon checkpon check ko lagi lasi nitum authority do atum sinon ot ko lasi no pani kan ke inang lo si inang lasi nil kalpit bantan la da police tum nang ribom this morning team of inspector tax officers they proceeded to this Sukhanjan and Sukhanjan said in order to check trading license and provisional tax. It is seen that most of the traders did not possess trading license, so they came here only in order to check and also to inform them to obtain trading license from the office of the Supreme of Taxes, Tipu. And this morning, and I came to know that some is doing them, mishandling them, and started beating them. When I saw in the videography, so
And as directed by our authority, I came here directly, and we will not compromise to those culprits who manhandling our officer. One Nixon Frank has been manhandling, and one person called this is Mr. Tokbi, and he was badly beaten by some miscreant. And now I've seen that I had already discussed and talked with the SDPO Bugajan and also OC Bugajan that they have been arrested already. They are under police custody. So I thank all the police, the Bugajan police official, and for timely action, and from their timely action, and now we are in the police station. So I thank my some officer for their activeness. Thank you, media, uh, media personnel, uh, for coming here. And I appeal to all the business trader associations that not to repeat such a. It is our appeal that trading licenses must, because it has been uh, requesting several times to all business traders that to obtain the trading licenses must. That is the rule as per rule of the autonomous council. Thank you. Isi ke doke thaka hemtun sita isi anu jok bak jongsi ke hing no lopolote bangso hemtun ke doke thak ji aphan kapheri mimi asonsi dopo lasonsi inut kiri karlana bang jongsi aningkan kiso polote ani om kichu ji aphanta kasik sak dopo lasonsi lakha pho rongkhang constituency ke parlopon chengbiri lin dok rong pia rong bidia sing rong pia maker chondro rong pharing kan ke thomsosi bangso chi thokalong ki kang open kiso dera jok thangna ta choklemon ipinsi dolo lasi bangso kiso pen chipa jok ponji aphanpura KCCM Dr. Tuliram Ronghang lapen MP lapen chenglok MLA MEC EM kithe gedinga tumaphat kiso dera bangpu chondro rong phar lapen ahema sora tumpen nangra vek thapusi tuning report lapen lapuson ningkan isi hinike lason so that setame mithang epok ajoini ani omaphan ke kabori pen churi bom chobom lo bon setame piningan ke bangso kiso nang the bomamat thangna ta choklemon edarlo lapen kiso ka chilang jia phanta un edarlo Areng aron tame chilang piklo bon setame bangso kiso ke meji aphan thangna dang thek long lelang pusi kiso deta bangpu nang chithando lasi ningke me bangpu bangpi karbeng longara lapusona kisung hot eme thangkar bi hijan pupen nangrap vekha lapen rong khangarat ningga che thenaya bangpu MEC long bison beaphan nangrap vekha pusi kiso deta bangpu pen tuning report si namen tham Nang solo long pa, anu rong pha tang ke nang le bangso kisun kan ko ana thi si ke long ni kan thong la atem na. kan tham ma chitim tang de la bangso ko pi a kisu ma de ko pi to mon nang ko pi a personally thang la bangso kisu nang ki un la La mangle tumon kelang nu sin panang ti un na. tang de nang la ko choklem cho dam mangi tham na mi nang li ko pi si choklem bo Tang ta lam ta un dan na. lin la nang li social thang ko pi si choklem mo Ne la lo ri la hai si ta ki bom man non mang tang ta un dan na. thang choklem mo da la ke nang li usumar bang ko an ne Sumar bang ki na. sumar bang ki na ente nang sumar bang ki hin ben nang li la bangso hem long nang li yong si claim mo ni dat lo bari ko ma bang pu sinali phanang kinang ki claim la Abi dan lo. Ay dala. Ani non kichubom hani kung sun sinang tum ta chuklem pon. Sumar tom si la yar ta nangli ti antana. Tang kinang phan kibini la Areng thinon ki dubo ma sarkar tum pini nang kilang mani nang ka humri mani nang kira pa son dulu ma se thelong ma. Ne tang ta la. Avila. Tinang lila non ki dubo ma sarkar tum pini nang kira gi ka tuning di dunia son do ma. Do la ta. Ini sesebat tak menanggap teh. Sudah. Telang deh. Jintirong hampi. Tang dinang lila bang so sondo rong par acol jadi. Oh, parang Adalah bang so kisu ki komentu ning kan bang so gilong ni. ini kan thom loh. Kan itu apa? Ente nang tumpi ni lah kisu gelang, stame lang luma pang mana mipini hospital sama pharmacy son kisu gelang tam pon luma. Pon kita lo pesta video deh. Bisa dia. Macam lang kita lo lah teh. Kita jeng teman si, nang lang kita pasti kecuali reason ni je. Ini di. Tang dinang litum yang so au sumar bang ko ane bang on apa ini.
ดังลี dong kamukam pen son jevinti newscape karbiang long